Mae'r pwnc iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn ysgol maes y Gwenraeth yn newid poblogaidd iawn yn y chweched dosbarth. Rydym fel adran yn ymfalchio yn ein llwyddiant ac yn ein cysondeb o 100% o A seren i E dros y blynyddoedd diwethaf. Derperir 2 gymhwyster, yma cewch manylion am y cwrs lefel A, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae yna gyflwyniad arall am y cwrs tysysgrif lefel 3, iechyd a gofal cymdeithasol, egwyddorion a chyd-destunau. The health and social care and childcare courses are extremely popular as choices within the sixth form. As a department, we are proud of our achievements and our consistency of 100% pass rate of A star to E grades over the past years. We provide 2 qualifications. Here you can find out more about the A-level course in Health and Social Care and Childcare. Information about the Level 3 certificate qualification can be found on a different presentation. Mae'r cwrs lefel A mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau manwl i chi am ddatblygiad unigolion a sut i ofalu amdanynt, drwy gydol yr ychwant oes o adeg cynhedlu i oedolaeth ddiweddarach. Mae cyfle gennych i feithrin eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bawb ei galluoedd a'i anghenion unigryw eu hunan. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus, nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. The A-level course in Health and Social Care and Childcare will equip you with thorough and in-depth knowledge, understanding and skills related to the development and care of individuals throughout the lifespan from conception to later adulthood. You have the opportunity to develop your understanding of influences on human growth, development, behaviour and well-being. You will also gain a detailed understanding of the social, physical, emotional and cultural needs of people who use care and support services, and recognise that each individual has a unique blend of abilities and needs. You will also gain a thorough understanding of how service provision in Wales supports the development and well-being of individuals to be able to make informed decisions now and in later life. Mae'r cwrs yma yn cynnwys materion cyfoes mewn perthynas â darparu system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru sy'n foesegol a chynaliadwy. Fe fyddwn yn hybu dysgu gweithredol a phersonoli drwy roi cyfleoedd i ymchwilio i faterion a thestunau gofal o'ch dewis chi eich hunan. Byddwch yn dilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel uwch gyfrannol, ac ar lefel safon uwch yn rhoi cyfle i chi ddatblygu dyfnder gwybodaeth a dealltwriaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol oedolion. This course includes contemporary issues in relation to the provision of an ethical and sustainable health and social care and childcare system in Wales. Active learning and personalisation are promoted by giving you opportunities to investigate care issues and topics of your own choice. Following a broad study of health and social care and childcare at AS level, an A2 provides you with an opportunity to develop depth of knowledge and understanding in adult health and social care.
Mae'r cymwyster tag uwch gyfrannol a safon uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant wedi'i rannu'n gyfanswm o 4 uned. 2 uned uwch gyfrannol, uned 1 ac uned 2, a 2 uned safon uwch, sef unedau 5 a 6. Mae 50% o'r cymwyster yn cael ei asesu'n fewnol a 50% yn cael ei asesu'n allanol. The GCE-AS and A-level in Health and Social Care and Childcare is divided into a total of 4 units. 2 AS units, Unit 1 and Unit 2, plus 2 units at A2, Units 5 and 6. The GCE, AS and A-level is assessed through 50% internal assessment and 50% external assessment. Dyma manylion yr unedau uwch gyfrannol, unedau 1 a 2. Cymerwch eich amser I fynd trwyddo'r manylion. Here are the details for the AS level units 1 and 2. Take your time to read through the information. Dyma'r manylion yr unedau safon uwch, unedau 5 a 6. Here are the details for the A-level units 5 and 6. Dyma manylion pwyntiau UCAS. Here are the details for the UCAS points. Mae'r cymwyster yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch neu I gyflogaeth. Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen I gymwysterau eraill o fewn y gyfres iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Yn ogystal, mae'r fanylder hon yn gwrs astudio sy'n gydlynol, yn foddhaol ac yn werth chweil i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn symud ymlaen I astudio ymhellach yn y pwnc hwn. The qualification provides a suitable foundation for the study of health and social care through a range of higher education courses or into employment. Learners may also progress to other qualifications within the health and social care and childcare suite. In addition, the specification provides a coherent, satisfying and worthwhile course of study for learners who do not progress to further study in this subject. Cech fwy o wybodaeth o fewn y ffynonellau isod. Diolch am wrando. For further information, please follow the links below. Thank you for listening.